Nothengpi lang sa bangom lo. Ason kapre sa may nabuklang mo day, lang mo day, kitchen mag-iyo video sa may nabuklang mo. Minit hen na yun. So guys, sa video kitchen mag-iyo sa may nabuklang mo. Sa video na kitchen mag-iyo. Nothengpi ang song se ang ding sa lubong ngayon. Nothengpi ang song se ang ding sa lubong ang lang po day. Acilon sa lang lubong po. Guys, teman bom day. Jo, Nothengpi ang song se ang sa lubong. Pinang wegar se yo menang khali la, pinang wegar. Khali, pura khali. Dina bhai. Ini भाई पुटा हुआ है पूरा खाली लग है Number 2 Mr. Somsal Tibu Somsal Tibu
Mr. Mongia Hanse. Alang li hello Mongia Hanse. Alang li kan gawang ako. Next, contestant number 9, Mr. Waisong Terang. Sakti Hidi. Contestant number 10, Mr. Mirso Teron from Tipu. Next, contestant number 11, Mr. Longgiri Teron. We have a long Teron. Next, contestant number 12, Mr. Edwin Hanse from Tipu. Contestant number 12. Alang ni hello Edwin Hanse. Next, contestant number 13, Jadolo District Ringma. Alang Lige Ringma Sakho. Next, contestant number 14, Jagat Singh Hanse. Next, contestant number Alang li hello Omar Tiso. Alang li Hiji Piper. Next, thank you all the contestants.